Ya kariba ntura ya Kolene wodini Antunene Gembe North nibonanitie kurega kunganirwa kwao ni kwaga stima ntere wa nkuruki ya miaka 12 bariuga transformer yaretirwe ende ititumikaga ni untu na nkunjo cia stima cia mwisho ciarire ciaretirwe na transformer eure une bakuromba mubunge wa Julius Taitumu abaririkane na abarite mundune. Babuni akariba ntura ya Kolene ntere cha Kirindara Gembe North baetarire kinyamara kia bakurukirite kwa igitarira jano ntu bakwaga astima bakiuga kinya ana abao baekurukira kinyamara kinene kuthoma kinya utugu ntu bakwithirwa batumagira mtandikira na ameshuma na ni ogwati bonene kwithirwa bamemuntitie kinya utugu ntu kinya no bethie emechi yao atu akolene utema ntu asima tona atu ikiundune tutura muntu aro tukumbocura katawage Nyinga kando no kemanda sibuitha sinyamezi wekete kando nyumbani ke kwenda wakana transformer ere ya Kolene na twina miaka na tweterete twekirwa stima yara uruntu arwaki itera ntwerwaki na yare karibu wekirwa stima da yende tutana stima ana bare thoma na ntandikira kana ginya sola cia thukiria na metho tebe bakomba ikuthoma ki level of education igembe no thire ndimlo na sababu era nene kana bo andi motivated kwa twika batina stima ya kuthoma be athaira betonge ukuru rengero uyu utuku batomba tonge uku bare ba ati ntandikira bakamama rukiri basoka skuru mwana yontu atomba sindana na mwana okuria stima 24 hours stima yuto kire ginya na ilane mesie kwekero kwonde nikenda ekarati nyamba no ntobe ya kuya na muno mira Neombe umbithi ebaraba ithirito bathomete kinya mantu megie gutumira astima kana ngugi ciumba gutumira stima bariuga ona nabo batie na ngwecha kuruta ntu bakwithirwa ntura eno kaya kwithirwa yena stima withirwa barugurire biashara mwanya mwanya na bakathi na mbere na kwigwatira mugate wonkira ntuku ende bakiuga transformer ire akubena ntura ya kwao no ende gutire stima cia kinya ku kwegita ariraja tauni kakare ya Kolene tauni ingi barua atu cibuci cionge kuriko na thiringi batwika undune turi atu temwe kuru turona kuritira kawe yake no thina tutura no nton waitaitie ngebro nton jelara ngekuru ciaturire kurua cibuci cio ciaturire kurua tutambuca tuo kurua sabate cio pawi bakuona intobio batu tutura mundune kinyane betu bakethwa baturete utemwana wona wa utura kinywa atuma mwana atetura ni barabara ikiundu batu to vijana to kwenda kuendelea kito bwezo stima to kenyosi bieto to kwenda weke nyosi ito kwenda kuendelea kurua asiptu sieto na wo na sawate ayuthi baba inge babwithetie kosi cia siasa cia welding na cia stima patena ngwithai na sababu ni no ntu mheshimiwa ati kumenya that ke antu abainge bakari nthi na nyeya onto ya kubwithi barabara no bo opportunity kinya bo bomba kurira ngwira bathomere we ya wekira stima o empower na iyo tukwenda kuri community kuma ntura ya Kolene Gembe North Peter Nicholas.